Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Naš dragi Nebojša preminuo je 9. aprila usled pošasti koja nas je zadesila. Borio se lavovski, ali njegovo veliko srce nije izdržalo. Kremacija je obavljena 12. aprila u krugu porodice. Čitulja ispod koje su potpisani majka Tima, ćerka Lena, supruga Lana, sestra Nela i sestrić Ognjen, bila bi jedna od mnogih da u njoj nema onih zlokobnih reči usled pošasti koja nas je zadesila. Jasno, reč je o novom virusu koji je odneo još jedan život, u ovom slučaju mladog i perspektivnog beogradskog advokata Nebojše Gačića, starog 42 godine. Veliki broj kolega i prijatelja oprostio se u šoku od čoveka koji je, kako kažu, bio na pragu blistave karijere. Tragičnom ironijom sudbine ostaje zapisano da je Gačić bio glavni zastupnik Instituta Torlak, gdje se ovih dana obrađuju gotovo svi testovi na novi virus uzeti od potencijalno zaraženih. Zatečeni smo vešću da je naš član preminuo. Advokati Beograda su izgubili dragog kolegu i prijatelja. To je velika tragedija. Bio je mlad čovek, izrazio bih iskreno saučešće njegovoj porodici, naveo je Jugoslav Tintor, predsjednik Advokatske komore.